JP Spiritual Corner na Chayol Kuding Sandok Saba Manipuri Sabbath School Study Hour asibu meeting tabi riba na koi kwai pum namakpu na koi gi host Evangelist JP Taimay ahak na Prabhu Jisu Christ gi mingda taram na okchari Ishor gi apabawa pau asibu Chayol Kuding gi tat na tabi riba nung siba ichin inausing na koi gi natakta Ishor gi thoidok hendok pa ing tappa nungay ay paba punsi nung sangba punsi adugumba bor adu ishor na pibi sunu haibasa ay gi prathna ni 2025 sahi asigi ahanba quarter asigi lesson ase tamba akoy loisilakadore ngasi ase amuka annawba para akoy pudo na lakchari lesson number 12 para tarani toy shubani para gi maming na love and justice the two greatest commandments nung siba amasung achumba bichar chatpa khuai dige achobiya thang ani khuai dige achobiya thang ani asige maram da ngasi ai koi nei na gadori bible da ai koi na adum yengba kanda prabhu jisu christ na haibi ngasi taibang pansi da awa anang kayamuk na koi da leijarabasu at the end of the day akon ba matam da di pumnamak asibu ishor na settle tawbi gani haibadi nang na waramba ado nungay han gani nang na ana ayak leiramba do hakchang paba ishor na pibi gani pattaba na karisu kudum chalaro nungay ay pabada thanlaga hingani haina bible na jisu christ na bible da duma promise tawbi budo ay koy na tatana thengi adubu hairiba ishor na ing thatap thaba nungay ay paba pop laitaba prithibi ama semlakadaba haibase it matters nang na ay na hingbi ba taibang pan asida nang ay gipunsi mahing asida yam na matters the way hay na sige sabas ko na hay ko jisu christ na magining tho leibak purak le hay raga ay koy bunung ay phana panhan ba hay se ngasi taibang pansa nang ay na karam na hingbage hay bage makha yam na pon gini hay na sige sabas ko na hay caring and loving others taibang pan asida akoy ngasi hojik ngasi taibang pan asida akoy hingni ngaida atopa bu nungsi biba atopa bu thoi biba atopa gi yamna khanbi ba haiba asina ishor gi mateng pangba ma oigini haina ngasi gi sabas ko na haibi ne ishor son bagi ishor ngamda bagi mateng pangba adudi natte adubu ishor ga khut samnaraga thabak suminna ba adu kawgani hai karamba matamda nang aingonda atopa bu nungsi bagi wakhal adu leiraba nang aingonda atopa bu gear tawbiba thawai biba luna khanbiba adu leirabadi aikoina ishor ga khut samnaraga thabak sukrabani aikoina ishor ge mateng pangkrabani adu oirabadi taibang pan asida awa anang kaya asidigi lanthorga yamna nungaina awaba leitana hingba adu thuna aikoina prithibi asida purak hanba ngamgani habase ngasige sabas ko na takpi duna lei Nasige Sabbath School asige memory text oina aikoina amuk tang yengsi 1 John chapter 4 verse 20 1 John chapter 4 verse 20 da sumaina hai if someone says I love God and hate his brother he is a liar kana gumbana ai ishor bu nungsi hairaga mahaki machin manaw adubu nungsi ba ngamdradi maha ase chinthi bani hai for he who does not love his brother whom he has seen how can he love God whom he has not seen kana maram ni krigira jisu christa na masi krigi haibra hairaga kana gumna mamena uduna leiba maki machin manaw maki marum mapang adubu nungsi bangamdrede mamena uba ngamdaba ishor adubu de karam na ma nungsi bangamdra machin thibane ishor bu nungsi hairaga machin manaw bu nungsi dabu de machin thibane haina 1 John chapter 4 verse 20 the pb duna lei para ase koi gyan ta na khangba ngamningai gi damakta ishor da amuk dang ni se prathna tawminase Sargada laiba thoi helaba ingam ngam bai ipa ishor thaga chari ngasi so amuka aikoi ge punsida na ke wahi neina na bagi matam pibi bagi damakta aikoi ge pap kok pire hairaga ishor aikoi na ha ke wahi neina ba asida aikoi na khangba ngamba makhai aikoi na khangba ngamningai na ke bor adu pina biu ishor na pu nungsiba ngamba oijage atopa mi singbu su nungsiba ngamba oijage madu ngamna na bagi damakta ngasige para tamba asina aikoi da pangal hapiu thaugat piu thauna pibiu haina jisu gi mingde nijeri amen the two greatest commandments sunday gi para da ishor gi kwai gi achoba yathang ani hai ishor gi yathang kaya lai aikoi na kang ishor gi yathang tara lai adu new testament da lakpa matam da jisu christ na yathang tara haina di hai khide
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯌꯥꯊꯪ ꯇꯔꯥ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯊꯪ ꯇꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄꯔꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯔꯥ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯊ꯭ꯌꯨ ꯆꯦꯞꯇꯔ 22ꯒꯤ ꯚꯔꯁ 34ꯗꯒꯤ 40 ꯑꯗꯨꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯏ ꯂꯣꯌꯔ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗ ꯍꯪꯉꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯌꯥꯊꯪꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯝꯕ ꯌꯥꯊꯪꯅꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯦ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯨꯝꯃꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯑꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯌꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯈꯨꯝꯃꯦ ꯇꯔꯥ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯨꯝꯈꯤꯗꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯊꯪ ꯇꯔꯥ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯌꯥꯊꯪꯗꯤ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯍꯣꯏ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯔꯥ ꯂꯣꯌꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯤꯀꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯚ ꯒꯥꯗ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯅꯪ ꯅꯨꯡꯁꯤꯌꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯅꯪ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯍꯥꯏ you shall love your neighbors as yourself ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯩꯔꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄꯕꯨꯁꯨ ꯅꯁꯥꯅ ꯅꯁꯥꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯨꯝ ꯅꯪ ꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯗꯕꯅꯤ these are the two greatest commandments ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯊꯪ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯌꯥꯊꯪꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯋꯥꯍꯩꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯊꯪ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯑꯅꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯈꯔ ꯍꯟꯊꯕ ꯌꯥꯊꯪꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯤ ꯍꯟꯊꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯔꯁꯨ ꯌꯥꯊꯪ ꯑꯁꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯚꯔꯁ 40 ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯊꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯌꯥꯊꯪ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯛꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯌꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯩꯔꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯊꯪ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅ ꯄꯨꯝꯂꯣꯏꯔꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎ ꯄꯥꯗꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯍꯥꯏ on these two commandments hang all the law and the prophets ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯌꯥꯊꯪ ꯀꯌా ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯟꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯔꯊꯥꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏ in other way ꯑꯇꯣꯞꯄꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ these two is the summary of the whole law law pumnamakki subchillaga summary oina haibani karamba ani ado jisu krista bu nungsiba amasung kairoi lekai bu nungsiba masi yathang ani asiga manungda nahaki ngasagi yathang tara adu loina yansin kre habadu bible na takni amuka wari macha ama Matthew chapter 19 verse 16 to 23 pawdo the rich young ruler asiga wari sai koi amna toina takrabani ina kunba naha amana jisu krista da lae ipa ishor rabbi oja ai ahingba phangningai ai aran khupam phangningai ai kari tawba tabara jisu krista na ya thang loina nga mi hat kanu mi tu mi wala kanu ishor bu nung si gadabani ko loina hai bakanda naha aduna kari hai ina kunba naha adun ai asidi angang oi ngai digi loina in laga la kare ne pong thokpa hai bu lai kare nung si ba hai bu mongon da lai tre ha bi su u ko pong thokpa ai de loina nga kare ne ya thang sing che jisu krista na hai phare adudi nangon da awat pa amale verse 21 di yema kanda if you want to be perfect hai bani hojikti jisu krista na nang mapung pha ba adu oining rabadi hoi nang ya thang loina ma adu nga kare phare adu bu nang mapung pha ba adu oining rabadi ko na kilan thum pum na ma adu chalo chalagi yon tho aduga lair ba sing da mateng pango aduga ai ki tung ilo masi hai ba kanda ina khunba na ha ma cha adu yamna wakhal sokna ishor dagi handok ki habda koin wari du ta ba okay hojikti comparison draw tause ngasai gi lawyer nu pa adu da jisu krista na haye nang kan bi ba phangningai amasung khwai diga achauba ya thang adu dikrira ishor bu nungsiba nangi kairoi ge kai bu nungsiba aduga hojikki ina khunba na ha adu da jisu krista na kari hai nang ahing ba phangning labadi ko nang kan bi ba phangning labadi ko nang ya thang loina mak to ngak le hai re phare adubu nang gi awat padi kari ra hai ga nang gi lan thum adu yon thok le hai ga leita lai ra singi mateng pang leita lai ra singi mateng pang First on 4 gi 20 da ekoi na hojik pa ki ba adugumna kana gumna ai ishor bu nungsi hai ra ga mahak laiminariba mamit uba atopa miyoi mahaki machin manao adu nungsi ba ngamdredi mahak chinthi bani mahaki possession mahaki wealth lanthum mahaki money paisa aduda mage priority thamkre aduna jisu krista na hai naha mapung phaba adu oige harade
นาเก priority อาศัยอิชอร์ดัดทำกันได้บันนี้ให้ไปกับอาร์ธาดีอิจินเอาสิงนังอิชอร์บุนุงสีกันได้บันนี้นังอิชอร์บุนุงสีดรีนังเจ้าทบว่าขันอดูไลรีอิชอร์เกอเจ้าบะควายดีกอเจ้าบะยาทังอดูอันนี้อดูดีกรีระให้เราไปอิจินเอาสิงอิชอร์บุนุงสีบะอามาสุงไกรวยไลกายบุนุงสีบะอาศัยอันนี้สิดาบายน์ตัวบันนี้ปุ่นสินบีบันนี้อดูบุมาสิอันนี้ขัดเนี่ยให้ไปดินนั่นเต้โอเรนซ์ไวรักขี้กันเนี่ยอดูบุอันนี้อาศัยบุอิลลบดียาทังตระอดูสุลอยเนี่ยมันอดูดียาวกระยาโอเคอดูนะ the greatest commandment อาศัยดีอมุกาหันนะให้ประกันได้อิชอร์บุนุงสีบะอดูกาอมุกาอตัวพมีสิงบุนุงสีบะนั่งในอิชอร์บุนุงสีเรดียาทังตระกินนุ่งปากอดูดาอาหารบะมารีอดูดากรีให้บะนั่งอิชอร์นัตนาไลอตัวปลาดไปยารอยมูร์ตีลาดไปยารอยอิชอร์กิมิงบุนังกระเรียนดับไปยารอยสาบัดนักดับนี้อิชอร์บุนุงสีเรดีนั่งไลมูร์ตีลาดลอยอิชอร์บุนุงสีเรดีไลอตัวปบุครุมลอยอิชอร์บุนุงสีเรดีนั่งอิชอร์กิมิงบุกระเรียนนารอยนั่งอิชอร์บุนุงสีเรบดีอิชินินาสิงอิชอร์กินุมิดพอท่าบันุมิดอดูนังสวยดันะนักนี้อดูก็อสมดาอตปะตรุกอดูเนี่ยทั้งนุ่งปากิตรุกอดูนักรี love for others นั่งอตปะบุนุงสีรดีมีกิมิตูมีวาลานรอยนั่งอตปะบุนุงสีรดีมีกิมาปดฮรานรอยมีฮาลอยมีกิปดอดูการามรอยอารานบสักขีปีรอยปุ่มนมาเสสุบเจลกาจิสุคริสต์นั่งใช้กรีไฮบ้าon these two commandments มาสิเกอเจ้าไปยาทั้งอันนี้อิชอร์บุนุงสีบ้าอตปะมีสิ่งบุนุงสีบ้าสิดาเงาใช้ยาทั้งตราดูยันสินเดรบันยิสุคริสต์น่ะสิดียาทั้งตราให้นะให้เดรบันอสิอันนี้เสเลยระบะอิชอร์นักขังเงยิสุนักขังเงนังอิชอร์บุนุงสีเรดีนังยาทั้งตราเกอาหารบะมารีอดูนังงักนี่ครับสิยิสุนักขังเงอดูก็อมุกยิสุคริสต์นักขังเงนังอตปะมีบุนุงสีเรดีอสมกินนักเกลอมารมกิยาทั้งตรุกอดอดูสุนังงักนี่ครับสิขังอดูนะยิสุคริสต์นะครับสิอเจ้าวิยาทั้งอันนี้ดออิชอร์บุนุงสีบ้าอดูก็นังกิไกรวยเลไกบุนุงสีบ้ามาทางดาวจิตเตหอยอิชอร์กีอเจ้าวิยาทั้งอันนี้เลยคิดบ้างนะควายที่อเจ้าบ่ปาบอันนี้สุดเลยให้เนี่ยสิ่งที่น่าสนก็ยาทั้งอันนี้เลยเร่มาสินนังบุษร์กับปูกระโดดรีบนี่อดูก็อมุกกับปาบอเจ้าบ่อันนี้เลยเร่มาสินนังบุมนรกปูกระโดดรีบกรีระควายที่อเจ้าบ่ปาบอันนี้ดอไอ้ควายอมุกเต็งยังบินนะสิ Psalm 135 की verse 13 दगी 19 अदो पाबा मतमदा करी उवे आई लोइना पार रोइगे नकोइना बाइबल युम दे येंग बिरो Psalm number 135 की verse 13 दगी 19 दा पाबा कांदा the first greatest sin क्वाइ दगी अचौबा ईश्वर की मीटिंग दा क्वाइ दगी तुक जब पाप अदो दिक्रीरा idolatry लाई मूर्ति सेम लगा लाई अतोपबु लाटपा मसे लाटपा सिना करीरा I da ubasidi nang atopa lai murti bohaladi you don't love God nang ishor bu nungsidre nang ishor ge mahuta kanagumba amba bu nang worship tawba hawgrabadi nang ishor bu nungsidabagini ahan ba yathang mari ado yathang nungpa ke ahan ba saruk mari ado nang thugai grabani idolatry aduni ahan ba pap ado ko ishor na Bible na Deuteronomy chapter 6 ki verse 5 ta Old Testament gi matam da Ishor gi missing Israel gi missing lai murti lakpa Ishor bu lang thok lam laga atopa bu lai khurumba masi tawganu masi aina khwai dige tukajabane masi gi pap ase aina khwai dige pam da pap ne haina Ishor ni yamna warning tawbi ki bido ekoi nu Deuteronomy chapter 6 adu pap lai murti lakpa ha base Ishor bu nung si ba adu gi opposite ni masi onna taina bani nang Ishor bu nung si redi nang lai murti lakloye adu nang ishor bu nung sidredi nang lai moti adu lakrani okay hojik te amuka nasai ge ahan ba ekoina tam ki bada ishor ge khwai gi chawbi ya thang adu di ahan bada ishor bu nung siyo ko nang gi thawai hakchang yauna nung sidredi nang ma bo kurum ge hojik te khwai gi achawba khwai gi ishor na pam da pap adu di krira ahan ba amuka idolatry lai mang lat pa asini ishor na khwai gi pam da ani suba Ishor na kwai dige pam da bapa kwai dige achobo pa ba sidi ekoina Zechariah chapter 7 verse 9 dige 12 adu pa ba matam da kari thengnai social injustice ko ai khoi masen ge marakta achumba bichar chattaba ha se kri gi lapra isini nausing nung si de ba gi lapani ne madi lai bani madi machin chat bani madi pang bani magi di party leite face value yeng ga wayal bichar tauba social injustice asi ishor na khwai dige pam da bani hai
social injustice สิที่กนากิมรักตะทอกปะมีกับมีกิมรักตะทอกปะอดุติงาไซกิยาทังตรากินุปักอสมกินักอมรมกิตรุกอโดอมุกไอคอยทุกไอเครนาไซอิชอร์นักรีไฮควายก็จบยาทังอันนี้อดุติอาหันเดอิชอร์บุนุงสิบะอันนี้ชุบเดไกรวยเลกายบุนุงสิบะ social injustice อดุไลคราบดีกรีตอเรโมไอคอยไกรวยเลกายบุนุงสิบะ opposite นี่ก็อดุนาไอนะมัสยิดปาราอันนี้อสิดไอนะสัมลับนะไฮนิงมัสยิดกรีราอิชอร์กิควายดิกอาจบยาทังอันนี้อสินังอิลลับดีนังเสร์กัสจักนี่มาดูดิกรีนังอิชอร์บุนุงสิบะอาหารเบียทังมารีอดุลอยนี่ยาวเครียดอันนี้ชุบดิกรีนังกีไกรวยไลกายกิอัตโตปมีสิงบุนังนัสามักุมนันนุงสิบะมาดูดิกรียาวเครียดมุกะยาทังตรากินุงปะอดุกิอสมกิตรุกอดุปุลับยาวเครียดมาสิอันนี้งากลับดีนังเสร์กัสจักนี่อดุบุนังบุเสร์กัสดิกจิงทักดับอิชอร์นักควายดิกปามดับปาบอสิดิกรีระหายระกะอิชอร์บุนุงสิดระกะลายอัตโตปบุลาปะไอดอลเลตรีสิอิชอร์นักปามเดมาสินังบุนรกจิงทักกันอดุกอันนี้ชุบดามุกะนังกิไกรวยไลกายบุนุงสิดระกะอารานบะบิจาร์ตาวระกะอัมมาบุฮันดานะขัลละกะนาซานะตอมดะนวังจระกะปงทกจระกะ social injustice ไลบะไกรวยไลกายบุนุงสิบังอัมดะบะมาสินังบุนรกตะจิงทักกันอิชินินาวสิงอิชอร์กิควายดิกอาจบยาทังอันนี้เลยบุกุมนะอิชอร์นะควายดิกปามดะบะปาบอันนี้ชุเลยให้มันก็ปุ่มนมาสินุงสิบดะลากปะนี่ปุ่มนมาสินุงสิบดะลากปะนี่อดุนัยคอยงาไซmemory verse the first John chapter 4 verse 20-21 the high ki bukum na ai ishor bu nung si har ga machin manaw bu nung si bangam derati machin thi bane mamin uba adu phau nung si bangam derga mamin uba ngam de ba ishor adu dikram na nung si gadra ko ai koi ishor bu nung si e ai koi sarga gi mi ne apse tai bang pan nga sai hodok pa da high ki bukum na ai koi gi punsi mahing da uba phang ga dawri bane Paul na kari high bi ai koi bo Romans chapter 13 gi verse 10 de yang bakanda kai roi lai kai bu nung siba natraga nung siba hai se Paul na kari high nung siba se love does not harm to a neighbor ko nung siba na atopa bu phat ni ngai kari shu to roi hai na hai bi ko nang nung si hai na hai ba kai roi lai kai bu su nung si ai ngon na nung siba lai Christian ma oina nung si ga da ba ni hai na di chin na di ngang na ga lai ba du bo thabak oina pang thok pa ngam da di ka na de Romans that Paul na high ki ba gum na aphaba nung siba na di ko mi ge phat na ba kari shu to roi phat na ba kari shu to roi social injustice kari shu to roi ko nung siba asida loina pun si le har se khang se usi ki makha da ishor ase yam na fear to ba mi chang mi khai nai da ba adumba ishor ni ko achumba bichar chat pe ishor ni har se koi na mung tang yeng se Isaiah chapter 61 gi verse 8 de yeng bakanda kari hai Lord love justice hai ishor ase achumba bichar favoritism lai da ba mi chang mi khai lai da ba adu yam na pam ba ishor ni hai aduga amuka madugi ona tai na bada God had robbery and wrong mi pot mi chai mun ba aduga aran ba thabak to ba se ishor na amuka tukka chai hai God ishor na tukka chai aduga verse 8 adu aroi ba phau pa thara ba dikri hai God will faithfully give them their recompense makoi na tawba thabak adu gi matung ina ishwar na soidra makoi da mana adu pi gini ko mana adu pi gini nang aphaba tawre aphaba mana phangani nang phataba tawre nang phataba gi mana adu phangani adu ba ishwar na pamba si di justice ase ishwar gi lam chani achumba bichar ha se achum ishwar gi lam chani adu ba ishwar na tukka jaba ishwar na pamda ba dudi kari ra mi bu handana khallaga mi bu nam tharaga hingba aran ba thabak tawraga hingba do ishwar na pamde haine aduda ai koi na muka na nau ki ba paragra dasu ai koi tam kare God's righteous indignation haina ishwar gi asaw bu su lai ishwar gi asaw ba hai ba se kana gi damak ta saw bra hairaga ma se phatraga yamna nang mu mangan ning laga saw ba di natte isini nausin adubu ishwar gi righteous indignation hai ba se ishwar gi dharma chen ba gi asaw ba hai ba se di karira mahaki mi singbo ot naibiri ba adudigi potha hanning bagi asaw bani haine haibagi arthadi mahaki mi sing adubu ingtam na panhan ba haibse ishwar na pan masida ishwar gi indignation ishwar gi asaw ba asida nungsi baga sagol na chatli mase aina sumaina haige aikoi gyan ta ba nungai ninga nang phattaba pap tawraga leiba ado ishwar na pam dene
นั่งพัดตบะดุ้มโตระกันเลยดินั่งอาวาบะนั่งหยิบมันตั้งแต่ปาบมันนันบะมุกะมุกันนันบะนั่งหยิบดันดีดูยามขลับปะนั่งยามนวานะคางบะดูชนปามเดอดูโอ้ยระบดีนั่งดุ้มพัดนั่นเลยคราดูบ่โอ้ยระดีโอ้นั่งเสพทาครโกให้ในอิชวนมาดูลอยสินหันบะนี่ก่อนนั่งบุมุทัดหันบะนี่นั่งบุปทาหันบะนี่กรีกีอิชวนนั่งบุนุ่งชีบะกินี่ดูสูอดูกะมุกะอมารมณ์เดดร์มาเจนบะสิ่งดีพัดตบะมีสิ่งนั้นมีอดมีในดุ้มคางละกันเลยบะโดไอ้มาคอยสิบุปทาหันละกันให้ในอิชวนน่ะไอ้คอยบุปทาหันบะนี่อดูน่ะอิชวนกีดร์มาเจนบะกีสาวบะให้เสเลยตบะนัดเตอดูบุมาสิเสนุ่งชีตบะกินัดเตนุ่งชีบะกะสักโกนั่นน่ะจัดลีอัมมาบุสุมหางน่ะพังก็ตบะพังพัมทกปะมานาmahang ni yo ga do ba yo pham thok pa ma ki destination ado chat kro hai na ishor na thabi bani ha ba se ekoi na khang se ishor na pam ba si di justice ne ha ba se ekoi na kaw ha se ekoi na psalm number 82 ase paraga mi khara ne yam na gyan ta ba ngam da ba psalms gi manung da khwai digi deep theology leiba psalm amani hai na ekoi na khang ne psalm number 82 ase ko masi da theological aspect yam na lei adu bo deep theology da adu da ekoi ngasi di makti adu da changba leaving the deep theology aspect aside ko hojik ti ngasai gi yam na manung chang na word by word study taw ba adu ekoi na tham le hai raga ngasi gi para asiga align taw na ra raga psalm number 82 ase ishor na mi sing bo hai bani ko ishor na ai khoi tai bang pan da lei ba sing bu maru oina lu sing ba sing bu ishwar na warak wa tem bi bu wa pham ne masi psalm 82 se par ga ai khoi na adum surface reading adumai na pa ba matam de o masi se ishwar bu hai bani hai na ai khoi param ba su yai adu asem badi chin ni naw sing psalm 82 se ishwar na ai khoi bu warak wa tem bi bani God is addressing to us on the matters of social injustice ko maru oina verse 2 di yeng ba matam da miga gi marak na nung sina daba achumba bichar chataba amabu nam tharaga leida laida singbu mama mapa leida ba singbu widow oi khraba singbu awa anang tarba bi singbu miman nadraba mi singbu nam tharaga panba ado yade madu digi chatho achumba bichar ado chatlo haina ishorna masida psalm 82 asida ekoi da tambi raga le aduna psalm 82 ase it is warning or rather a command masisa ekoi da ishor gi akon ba maru oi bo wa natraga ishor gi ya thang pi bi bani madudi kanada leader singda luching bi basingda singluk gi luching basing isin in housing natraga nangi community gi luching basing jati gi luching basing psalm 82 se ekoi paraga achumba bichar adu channa ba ekoi hotna ba dai aran ba bichar na thangre madu ishor na pam de ngasai para gi heading de kri hai ekoi na God's love being fear ishor ase yamna fear oi ba si yam pam ya justice lay ba si yam pam ya ngasi gi leader sing justice lay dare ko face value yeng raga bichar taw ba hore madudi karira social injustice adu purakre nang ishor gi mi ne da ba adu nang ga lay miner ba atopa mi sing budi nang value taw ba ngam ba asi gumba si dagi nang chat tho ai na ishor na warning taw bi defending the poor later liar singbu awa nang taraba mi singbu hantaba singbu makoi gi damak lepi ba protecting the powerless mapangal thok pangam draba singbu makoi gi damak lep khat pi ba ase khwai digi maru oye habsa ekoi na khamse ishor na pambadi ichini naw sing fear play ko chap manana sana ba amma busu handana khanda ba amma busu siding tawdu ba henna magi da makta mabu de hena nungsi mana hena phai habigi bichar do lei ba se ishor na pame hai madu gumna ishor ase achumba bichar chatpa adugumna ishor na pamba se ekoi de su achumba bichar chatlo hai ba sini ko Isaiah 1 gi verse 17 da kri hai learn to do good aphabat thabak tawningai nang tamzo hai ne aduga seek justice aduga achumba bichar chatningai nang thiu rebuke the oppressor miot minai tawri ba mi sing adu bo chaibiu warak piu defend the fatherless mama mapa lai da basing matom ta tar ba mi sing magi ne habta kana su lai da ba mi sing gi damak ta nang ngak pi sen bi ba adu nang taw ene plead for the widow lukra bi sing gi damak ta hai ja biyo mo koi gi damak ta let biyo support taw biyo ishwar na pamba se krira kai roi le kai bu nungsiu ai bani ko nang ishor bu nung sirba
nang ishor bu nungsi hairabdi nang gi nungsi ba adu ullo haibani nang ishor bu nungsi habdu ullo adu di kramaina utkani hauji Isaiah 1 gi 17 da hai ki bugumna ai bu nungsi bugumna atopa bu nungsi haibase ishor gi khwai di ge pam Isaiah chapter 10 gi verse 1 amasung 2 da kri hai woe against those who decree unrighteous decree and rob the needy of justice oh unrighteous decrees dharma chattaba ishor khangdaba achumba bichar tawdaba sing adudi karine habra woe against those adugumba mi sing adugi mataktadi awabani da ko haina ishorna yamna nungaitana warning ase pbi aduna ishorna pambasidi isini now sing ishor ge lamchat adugumna ekoida layu haibani ishor ge lamchat di karira justice achumba bichar chatwa fair play chang chap manana trick tawba adu erabdi ekoi ishor ge mi ne hairabdi ishorna ekoi digi pambasidi kri awa anang taraba mi sing han tharaba mi sing bu khungat piba lepiba makoi gi damakta support tawbiba nangumna atopa busu nang na nungsiba social justice leiba asi ishorna pam adu tawdrabdi nakoi je laibak thibani da haikre ishorna laibak thibani da haikrabdi karira nang ase sarga labra roi haibaga chamane nang ase norok ta chakragani Matthew 23 verse 23 da Yeshu Christana Pharisees sing bu jaibi ki bu uwe Yeshu Christana kriya na koina apik pa hiram kuding makki na koina tight purak tuna laye adubo kri na koina adumang tight and offering da na koina adumang yamna checking na tawrabasu nahak na aswaiba amadi karira neglecting the needs of others atopa ki darkar oiba din nang iudre ne nang yengdre ne hoy nang gi kobi amagi damak tasu hangam mapun amagi damak tasu nadraga chauba senpam gi damak tasu nang tithe and offering faithfully nang pi daga lai ko yam phaye ishorna adu lale haina ishorna chai banate ne adubu nang na tawgada thodang adu di tawdre kari atop singi awaba du di nang yengbidre haina Jisu Christana Pharisees sing the jaibi kibido Matthew 23:23 da u adumang ekoi busung si chairamba ya Jisu Christana does this mean masina hai base ai koi gi tithe ase ishor gi ning na sang da purak pagi mohutna laira basing da pi kro haibra mi khrana practice tawrgo su leine ai gi tithe asidi awa anang sing da pi riga ai mi ama da sponsor tawrage ai gi tithe ase madu yabra madu Bible na pamra no adu nate ishor na haibse masigi mapam da Matthew 23 gi context the Jisu Christana Pharisees sing the high basidi nang tithe people do lale purakano atopa sing da piyo haiba nate adu nang tithe pi rabasu nang tithe pi bagi mahai adu di nang yande haibani isini now sing nang na tithe pi rabasu atopa mi sing gi awaba du nang mateng pangdare di kana de haibani nang tithe pi gunu haiba nate adu nang gi tithe adu purga atopa sing bu mateng pango haibasu nate tithe belongs to God asidi yam clear oi kare mo an hai ningai leite tithe asidi tithe ni ishor gi ni God Levite ki matam de gi haukrabani ngasi phawba gospel phawba da I mean New Testament phawba da dum chatharga leikrabani hongde madubu haiba nate adubu tithe ti piraga atopa mi sing bu di nungsi da ba adu di kana de haibani Jeremiah 22 verse 13 15 16 de yengba matam da gaining wealth in the expense of others or especially of the poor is a sin atopa mi sing dagi maru oina later laida sing dagi ai koina nampu sason tawraga makoi bu use tawraga lanthum tan ba se pa ni haina Jeremiah 22 gi matung giving the wages on time is practicing justice haibani atopa gi khuchuman mina phangpham thokpa ado matam chana pibi ba mi bu respect to ba mi bu ikai khumna bi ba mi gi phangpham thokpa khuchuman oisru kari oisnu matam chana pi thok pi ba haibase justice practice to bani ko Jeremiah 22 gi matung inna ai khoi na ngasi taliban lanthum ase ichini now sing nam thak tawraga kadar father tawraga corruption tawraga ai khoi na talamba thor di ngasa hai ke bugumna woe to you awabani de ko haina ishor na nong madi hairakani aduna ai khoi na taliban lanthum pum na makse ai khoi na ishor gi mit yeng da achumba da ai khoi na ta ningai darkar tai ko nang na tithe offering pi di bado
nang na phajana pizarabasu nang na atopabu nam tharaga atopabu nang na seasonarga nang na madugi tithe offering adu purakpa oiramladi nang gi tithe offering adu su ishor na lobi roi ko ishor na pamasidi justice adu pami haibani tithe adu purakno haibanate justice adu pami okay ngasi paragi aroi bada adu oirabadi kanara who is my neighbor aigi kairoi lekai asi kanara masi gori se laklabadi aikoi ne yamna common oina khangnaba the parable of the good Samaritan ko Luke chapter 10 verse 25 tagi 37 adu da leibado aphaba Samaritan nupa gi wari do aikoi na uba phang masida wari do ai loina haira roi na koi loina khangkrabani ko who is my neighbor who are my neighbor aigi kairoi lekai haibase kanara hairabadi the one who need me ai bu darkar leibado aigi kairoi lekai ni aiga leiminaribasing adu natte aigi khunda leibasing adu bu khak natte adu kana kana oirabusu nangi mateng darkar oirabadi madu nangi kairoi lekai ni masi kada ide ke phangi good Samaritan gi wari adu de ke phangi what is required of us to love my so called neighbors aigi kairoi lekai amabu nungsina na ba aingonda kari leifam thokpra ko atopa mi singbo aigi kairoi lekai ni haina khungat pangam ningai gi damakta aingonda kari darkar laibra kari gun darkar laibra paisa darkar laibra thauna pangal darkar laibra ko power sakti darkar laibra skills nangi ai asing darkar laibra atoba bunung siningai gi damakta madu kari shu darkar laite adubo the most needed thing adudi kari ra khwai digi darkar oiba atopa bunung sina na ba khwai digi darkar ta ba adudi ichini now saying humility non look chaba non thaba haiba ai budi mane hen na phae ko ai na wabugum na marsu waram gani ko haina khandaba ngamba nangbu second third ta thamba ngamba atopo first ta thamba ngamba adu darkar lai know my neighbors nangi aigi neighbors adu khangba ngamningai gi damakta ai ko di humility lai batai to help my neighbors aigi kairoi lekai adu mateng pangna na bagi damakta ai ngonda ahan bada humility adu lai batai masi kanagi punsida uwi khwaidi ga achoba example di Jisu Krista gi punsida uwi ne taibang pan asida pan na than khraba mod khraba nam thi khraba taibang pan asida ma ke nungai khraba sarga phamba sarga du lising na mabu seba tawriba du thaluk lam na lakhi ne humility mioi pok oine yamna ton thaba mioi pok du oina pok lakhi kri gi damakta to find his neighbors magi kairoi lekai adu thidok na pa gi damakta kri gi damakta to love mahaki neighbors kairoi lekai adu bu nungsibi ne nam gi damakta Jisu Krista na matom da bu yamna nam tharai hairaga han thana khanle hairaga nang ai bu hena maru oiraga khalaga laki ba humility adu lai ki Jisu Krista okay ngasi gi para asi loisin bagi conclusion da aina haining ba asidi ishor gi kwai gi achauba yathang ani leiba adugumna ko ishor gi kwai gi pamda ba yathang pamda ba pap ani shu laye haibase kauroi se ishor gi kwai gi pa achauba yathang ani adudi kari no hairabadi ishor bu nangi thawai hakchang loina yauna nungsiba ahan ba yathang ado ahan ba yathang mari ado ngak pa haibani ko ishor natba lai atopa bu khurum da ba lai murti lataba ishor gi mingbu thawai usit na tawdba maha ke pothaba numit sabat chen na ngak ba adu ishor bu nungsi bani baduni ishor na khwai ga chobai ya thang ha ba ani suba achobai ya thang adu dikrira kairoi lekai bu nungsi ba mi hat ba mi tu mi wa la na da ba quran chin thi tawdba karam da ba aran ba sakki pi da ba mama ma pa bu bebar tawba asi ishor gi khwai digi achoba ya thang ani subani aduga chamana na ishor gi mang da khwai digi tu ka jap pap ani aduni karira idolatry lai mang lat pa ishor bu na thairam laga ishor mo wa lo de haina atopa bu lai na na khurum ki ba ko ishor na taba amabu putting others first priority do nangi lanthum do oiram ba yai nangi mingchat do oiram ba yai nangi sakti do oiram ba yai ishor da gidi madubo hena maru oina chatkibado du ishor nungsi daba asi ishor na khwai digi pam daba pap ahan ba duni ani shubada kari social injustice atopa bu nam daraga nang wangi hana khanba achumba bichar chataba nang tai offering pachana pirabasu church pajana karabasu nang na mateng pangba mi singbu mateng pangbi bangam daba nangi kairoi la kai masak khang daba amana amagi marak na nungsi na ba lai daba ase ishor na khwai digi pam daba ni
masige commandments ani asida ngasai gi ishorna ai bu nungsiu kai doi le kai bu nungsi hai ba commandments ani asida ngasai gi yathang tara adu pulap na yom sin kre habse ai na khangse Matthew 22 gi verse 40 aduna takpi dum le ko yathang tara leite hai ba natte isini nausing yathang tara le adu yathang tara ado hai ri ba nungsi ba hai ba yathang ani sida pulap sopsin krabani habse ai na khanglu ngamni The most important thing about the law of God is love. Ishor gi yathang asida kwai dige maru oi basidi karira habse masi nungsi bani. Hanjin hai bani masi ko nungsi ba aduda ishor gi yathang se loina subchin bani. Ai nungsi ba leiridi yare na yathang ngak trasu hai na ngasi hai ri bado isini nausing aseng badi nangonda bu nungsi ba bu aseng ba du lai kraba nang yathang du loina nga he. Nang na chin ai yathang leitre hai na ai jar basu yathang ngak tu na lai Ekoi miyoi badang asi ayamba Christian community di yam kan yathang asi bu am tu ka jabagi wakhal da ekoi uwe adu ta seng badi nang ishor bu nung si di yathang adu nga khrabani whether you like it or not whether you know it or not nang pambra pamdabra nang khangbra nang ishor bu ta seng na nung si raba kai roi le kai bu nang ta seng na nung si raba nang yathang tara nga laga lai ai yathang tara nga laga lai ko aduna ishor na pamba si di nung si ba asini aduna Anroy bada ina hiding maside. Put God first in your life. Nangi punsida ahanba level da ishor adubo thamo. Put others second. Aduga atopa missing nang nataba atopa missing adubo second da thamo. And you be the third aduga nang ase akon bada thamo. Ahum su bada poy. Nang ase first da samgunu mayai da su thamgunu adubo nang ase last da thamo. Madu humility ko we. Masi nang ai khwai dige makha da leizage haiba mi sing aduda ngasai gi ishor gi achauba ya thang ani adu ma nga khre ishor bu nungsi khre adu gi damak ba ishor bu han na tham khra bani atopa mi sing bu nungsi khre adu gi damak ta atopa mi sing adu bu ishor gi mathang da tham bani adu akon da nang lai bani ko ishor mapa macha ahum lai ba gumda nang gi punsi du ju masi gi ahum ase lai pham thoi nang ase ahum su ba du oyo ani su bo oigunu ahan bo oigunu Ishor na mayam bo bor pibi bo oishin. Ikoi ishor da amuk tang jang jase akon bada. Ipa ishor thagat chari ngasi ikoi na ki wahi ase tamlaga na po hen na nungsiba ngamba panggal ado phangjare haina ikoi thajai ishor. Nang bu nungsiba ga loina na ikoi kai roi kai bu nungsiba ngamni ngai. Aduga nang na tukka chapa pap ani adu masak khanglaga madu digi nak thairaga ishor nang bu chen na kon bangam ningai kai roi lai kai atopa mi sing bu isamak kum na he na nungsi bangam ningai nang na bor pi biu madu ekoi gi punsi de hingle hairaga ai ekoi nang gi sarga da lakninge ekoi bu pu bi ishor mathang gi para mathang gi hapta amuk laktri ba pawa ekoi pum na mak pu na gi thauza pi na biu haina jisu gi ming de nizeri amen Tabi kraban koi mayam gi mathakta ishor gi thoidok hendok pabor adu pi na bi bu oishunu mathang gi hapta da anauba paraga amuka ekoi thengnasi matam adu yodri ba phawba ishor na mi mayam gi mathakta ing that tap thaba bor adu pi bi ba oishunu